umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Nirwo rufatiro, niryo shingiro. Ibyo dukora byose tubikora tubikuye mu ijambo ry'Imana. Reka nasabye Pastor Desire kugira ngo yongere adufashe gusoma. Turasoma ahantu hatatu, twongere dusome Petero wa mbere igice cya kabiri n'umurongo wa 9 nk'uko twabisomye ejo. Niturangiza twongere dusome mu gitabo cy'Ingoma ya kabiri umurongo n'uwa 5 n'uwa 12 kugeza kuri 14. Tuje gusoreza mu rwandiko Paulo yandikiye Abakolosayi igice cya 3 n'umurongo wa 16. Ni karibu umukozi w'Imana kugira ngo adufashe gusoma ijambo ry'Imana. Pastor Biyereka. Pastor Desire wafungura telefone. Reka dusome ahandi twasomye ejo. Havuze ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishanga ryera n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'yabahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu muco wayo witangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko mwarababarirwa. Amen. Amen. Ambabarira mushumba, telefone yari ingoyeho buke. Okay, ngaho soma Ingoma za kabiri igice cya 5 umurongo wa 12 ugeze kuri 14. Ingoma ya kabiri igice cya 5 umurongo wa 12 kugeza kuri 14. Bibiliya yavuze ngo mbese inzuzi z'i Damasiko abana ingoma ya kabiri 12. Ingoma ya kabiri 5:12. Kandi n'Abalewi naho kandi n'Abalewi b'abaririmbyi bose, Asafu na Hemani na Yedutuni n'abahungu babo na bene wabo bari bambaye ibitare byiza, bafite ibyuma bivuga na neberu n'inanga, bahagaze iruhande rw'icyotero ry'iburasirazuba. Bari kumwe n'abatambyi 120 bavuza amakondera. Ubwo bavuzaga amakondera n'abaririmbaga bahuza amajwi, bumvikanishije ijwi rihuye, bahimbaza bashima Uwiteka, kandi barangurura amajwi yabo n'amakondera n'ibyuma bivuga ibintu bicurangwa, bahimbaza Uwiteka bati Uwiteka ni mwiza, kandi imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nuko muri uwo mwanya inzu iherako yuzura igicu, ariyo nzu y'Uwiteka. Bituma abatambyi batakibasha guhagarara ngo bakore kubw'igicu, kuko icubahiro cy'Uwiteka cyuzuye inzu y'Imana. Amen. Hallelujah. Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 16. Basoma umurongo. Abakolosayi
igice cya gatatu umurongo wa 16. umurongo wa 16 ijambo ry'Imana ryavuze ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose mwigishanye muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka Yego. muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Turi mu cyumweru cyo kuramya no guhimbaza biciye mu ndirimbo. Nta kintu na kimwe gikorwa kivuye ku mutima cy'uwizera Yesu Kristo kidahesha Imana icyubahiro. Cyose gihesha Imana icyubahiro. Icyo ukoze cyose kivuye ku mutima watekereje ku gakiza k'Imana, zose bihesha Imana icyubahiro. Ariko ikintu kinejeje cyane kandi gitangaje muri iki cyumweru nuko twebwe turi mu kuzuka turirimba, tutaratangira ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose tukaririmba indirimbo zitatu zingahe tukaririmba. Icyo ni igitangaza bene data. Ikindi gitangaje ni ukubona abantu baje kuryama bakabanza bagafata ibitabo by'indirimbo bakaririmba bakabona kuryama barangije kuririmba, kandi bakabikora icyumweru cyose. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ndashimira Imana yabanye natwe muri iki cyumweru. Ni icyumweru kidasanzwe. Buri cyumweru kigira umwihariko wacu, ikindi kikagira umwihariko wacu. Iki cyari icyumweru cyo kuramya no guhimbaza, icyumweru cyo kuririmba. Yego. Ni mu yandi magambo ni icyumweru cy'amashimwe. Ni icyumweru cy'amashimwe. Imana ishimwe ko yakiduhaye, kandi dushimira abagaragu bayo, abayobozi bacu bagira ihishurirwa ryo gukomeza kuzana ibintu bifasha imitima kandi bikazamura icyubahiro cy'Imana. Amen. Amen. Nababwiye ejo twavuze ko kuririmba ni ibihurirane. Ni ibihurirane by'ibintu byinshi. Yego. Ntabwo ari ikintu kimwe. Oya, ni ihurira. Iyo mwategereye abaririmbyi uko baririmbye, barimo baririmba indirimbo zo gusenga. Twavuze ko iyo uririmba uri musenga. Waba uri mu kazi, waba wicaye, waba uri ukumva indirimbo ziraje, uba uri musenga. Uri musenga. Kandi iyo uririmba bikwegereza Imana cyane vuba. Bikwegereza Imana vuba cyane. Kuririmba ni ugusenga. Ni ugusenga. Imana ishimwe. Amen. Twavuze ko kuririmba ari ugutanga ubuhamya. Ni ukubwira abantu ibyo Imana yakoze. Ni ukuvuga ibigwi byayo. Ni ukwibuka ibyo yagukoreye. Hari ibyo dukorera mu buryo busanzwe, hakaba n'ibyo yadukoreye mu buryo bw'umwuka ituhereza Yesu Kristo k'impano. Iyo tubitekereza tukaririmba tuba turimo twibuka iby'Imana yadukoreye. Yego. Haleluya. Amen. Ikindi nanone twavuze ko kuririmba ni ukuramya Imana. Ni ukuramya Imana, ni ugusingiza, ni ibisingizo by'Imana. Kuririmba, Bwana asifiwe. Haleluya. Twavuze ko kuririmba bidukumbuza. Kuririmba biradukumbuza. Hari igihe bigukumbuza inshuti n'abavandimwe. Yego. Hari igihe bigukumbuza igihugu cyacu cyo mu ijuru. Kuko ni nayo ntego, turi muri iyi si, ariko ko turi mu rugenzi, turimo tuja mu ijuru. Iyo turirimba tuba dutekereza twibuka igihugu cyacu cyo mu ijuru. Nibutse ari umugabo wanditse agatabo kavuga ngo agakiza k'Imana. Ni umugabo wo muri Canada. Yego. Yavuze hejuru y'igihugu, ubwiza bw'igihugu cyo mu ijuru.
aravuga ngo yazungurutse ngo yagejeje kuvizita ibihugu byinshi ngo birenga 70 ngo ariko igihugu cyose yageragamo ngo yumvaga ashaka kongera gusubira mu gihugu cyabo ariko ngo umunsi yajaga mu iyerekwa agasoma amakuru y'igihugu cy'ijuru ngo yumvise atokongera gukumbura igihugu cy'iwabo yavutsemo ngo kuko igihugu cy'ijuru ngo gitandukanye n'igihugu yari atuyemo aravuga ngo itandukaniro ni irihe aririmba indirimbo ivuga ngo mu ijuru sinzabona abanzi banje ukundi nta nicyo nzahabura mu ijuru ry'amahoro aravuga ngo muri iryo juru ngo ntibazi amakuru y'ibitaro uretse no kurwara ngo ntibazi n'ibitaro cyo ni igihugu cy'ijuru ikindi ngo nta gitoya cyo kwikorera abapfuye n'abarwayi aravuga ngo icyo ni igihugu uje ugeramo ntiwongere gukumbura ikindi gihugu bene data ndabakumbuza igihugu cy'ijuru biciye mu ndirimbo dukomeze gukumbura igihugu cy'ijuru ni igihugu twategurijwe n'umwami wacu Yesu twavuze ko dushobora kongera gukomeza kwibuka abera bakigiyemo intwari zatsinze iyi si intwari zarwanya urugamba zigatsinda nabyo iyo turirimba turabatekereza yego tujya gusoreza tuvuga ngo twibuka Yesu amahoro yacu ibyishimo byacu agakiza kacu nitumubona tuzaririmba indirimbo z'ubudaca yego haleluya amen ibyo nizo twagerageje kuvuga ejo ariko nyuma yaho twaje gushimangira kuko hari impamvu idutera kuririmba hari impamvu idutera kuririmba iyo mpamvu ni iki nuko twebwe kera kose nta murongo twari dufite nta cyerekezo twari dufite umwanditsi yaravuze ngo nta n'imana twari dufite nta n'amasezerano twari dufite ariko igituma turirimba ubu ngubu mu rukerera no mu gitondo nuko twabaye ubwoko twahindutse ubwoko duhinduka abatambyi b'ubwami tuba ishyanga ryera ngo turi abantu imana yirokeye haleluya turi abantu imana yagize gute yirokeye ngo aba yakuye mu mwijima w'icuraburindi ngo akabazana mu isanzure ry'ubwiza bwe bene data turi mu isanzure ry'ubwiza bw'imana niyo mpamvu tugomba kurambura ibiganza byacu tukazamura iminwa yacu tukavuga indirimbo zo kunesha kuko dufite uwaducunguye uwatuneshereje uwadukuye mu butware bw'umwijima akatuzana mu butware bw'imana akatuzana muri ubwo butware kandi muri ubwo butware aduhereza ijambo atugira abatambyi atugira ishyanga haleluya amen arangije bibiliya yavuze ngo abatari bafite ubwoko aduhereza ubwoko abatari barababariwe abahereza imbabazi turababarirwa twarababariwe ubwira umutima wawe ntihagire ufungura mubwire umutima gusa mufunze uvuge ngo umutima wanje we warababariwe nicyo cyatumye dawidi awubwira ngo umutima wanje we ngo muhimbaze uwiteka ngo mwari mwe mwese mwe ngo nimuvuge gukomera k'uw'imana yacu haleluya amen tuvuge gukomera kw'imana kubera iki kubera ko dufite impamvu yo kuririmbira imana yego haracyariho impamvu nyinshi irenga imwe ituma twasamura iminwa yacu tukavuga ishimwe ry'imana tubikishije mu ndirimbo reka mbabwire ibindi bintu bibiri bituma dushima imana niturangiza dushoze tuje mu mwanya wo kongera kumva abaririmba haleluya amen kuririmba
kuzana ubwiza bw'Imana mu muntu, bizana ubwiza bw'Imana muri wewe. Iyo kuririmba bivuye ku mutima, biza bimanura ubwiza bw'Imana mu muntu, ubwiza bw'Imana bukaza muri wewe. Afite ubwiza bw'Imana buza gutenirimbye. Basomye amagambo mu gitabo cy'Ingoma ya kabiri. Salomo amaze kubaka urusengero, yujuje urusengero rw'Imana, ngo yahamagaye abatambyi n'abarewi, ngo arababwira ngo bimure isanduka ry'Imana n'ibikoresho byayo aho byari biri kugira ngo babijyane mu cyicaro cyayo mu rusengero. Ngo amaze kubikora, ngo ahamagara abaririmbyi n'abatambyi, ngo abahungu babo na bene wabo, ngo bose baraza imbere y'Imana. Ngo bahageze abaririmbyi ngo bararirimba, abatambyi bararirimba. Mureke mbabwire, baririmbye indirimbo ibitero bibiri gusa. Ntabwo baririmbye indirimbo y'ivesi 5 cyangwa 6, ngo baririmbye indirimbo y'ibitero bibiri gusa. Igitero cya mbere ngo baravuze ngo Uwiteka uri mwiza. Uwiteka uri mwiza. Nicyo gitero baririmbye gusa, baravuga ngo Uwiteka uri mwiza. Kandi ngo abatambyi bari bahagaze aho, ngo bari 120 bahagaze aho ngaho. Noneho bakavuga ngo Uwiteka uri mwiza. Haleluya. Amen. Twebwe turarenga 120. Narenze kuri 154. Noneho igitero ngo bararimba baravuga ngo Uwiteka ni mwiza. Igitero cya kabiri ngo bakikizanya ngo kuko imbabazi ze ngo zihoraho iteka ryose. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Nuko ngo barasubira, noneho ngo bari bazanye ibyuma, ngo bazana inanga, bazana amagondera, bazana ingunga, bazana ngo ibintu bivuga amajwi meza cyane. Ngo bamaze kubivuza, barimo babivuza, abaririmbyi baratura bararirimba, kuko bamuzehe baye baririmba, kuko abamama baye baririmba. Noneho ngo baravuga ngo Uwiteka ni mwiza. Imana ishimwe. Amen. Baravuga ngo Uwiteka ni mwiza. Ngo imbabazi ze ngo zihoraho iteka ryose. Ni nako Zaburi ivuga y'ijana umurongo wa 5, nayo yagaragaje kuvuga ubwiza bw'Imana. Iravuga ngo Uwiteka ni mwiza, ngo kuko imbabazi ze zihoraho, ngo n'umurava we uhoraho iteka ryose. Iyo ni indirimbo abera b'Imana, abakristu, abayobozi, urugero urwo ari rwo rwose, nta muntu wananirwa kuririmba. Twebwe bamwe ntitugishobora kuririmba, ariko Bibiliya yambwiye ngo bose ngo barahagaze baravuga gusa ngo Uwiteka ni mwiza. Uwiteka ni mwiza. Barongera baravuga ngo imbabazi ziwe ngo zihoraho iteka ryose. Ngo bakivuga gutyo, Imana ngo ibona imitima yabo inezerewe, ibona ngo ibitekerezo zabo zaje ku Mana. Ngo izitegereje ngo irategera, Imana iza yumva bene data. Yego cyane. Semeni amen. Imana iza yumva, Imana igira amatwi iza yumva. Ni ukuvuga ngo iki cyumweru yaratwumvise, yaradutegereye buri gitondo cyangwa umugoroba, yaradutegereye yumva ibyo turimo tuvuga. Noneho uyu munsi kuwa 6 idutegere tuyibwira ngo uri mwiza papa. Uri mwiza papa. Kandi twongere tuyibwire ngo imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Ngo kimara kuririmba, bamaze kuririmba ngo yikije icyo gitero, Bibiliya yambwiye ngo ubwiza bw'Imana bumanuka mu gicu. Ngo ubwiza bw'Imana buza mu nzu y'Imana. Ngo kubagezaho abarewi, ngo bagezaho abatambyi bacecekazi baba bagikoze iby'igicu. Ngo barakomeza bareba ubwiza bw'Imana n'icyubahiro cy'Imana no gukomera kwayo. Amen.
haleluya. Amen. Amen. Nushaka kubona ubwiza, nushaka kubona imbaraga z'Imana, nushaka ko Imana ikwiyereka, ririmba. Niko umwanditsi yanditse aravuga ngo unezerewe naririmbe. Yego. Ntabwo igihe cyose tuganya, ntabwo igihe cyose tubabara, nubwo tubabara ariko turanezerwa, nubwo duhura n'intambara ariko turanezerwa. Aravuga ngo unezerewe naze aririmbe. Ngo baririmbye, Isirayeli baririmbye ngo ubwiza bw'Imana buramanuka. Yego. Imana ishimwe. Amen. Amen. Harimo ibanga rituma ubwiza bw'Imana buza mu mutima wawe. Harimo ibanga rituma uhinduka ishusho y'Imana muri wowe. Kubera iki? Kubera kuko waramije Imana, wahimbaje Imana. Kubera ko wazamuye icyubahiro cyayo. Oya, Imana ikeneye kumva yuko uyibwira ngo uri mwiza papa, uri mwiza mwana we. Sifa kwa Mungu. Amen. Amen. Irabikeneye. Nitwe tatu umwanditsi avuga ngo nimuze abantu bitirirwa izina ryanjye. Abo naremye kugira ngo bagire gute bampeshe icyubahiro cyayo. Yego. Twaremewe guhesha Imana icyubahiro. Kandi guhesha Imana icyubahiro ni ukuba bivuye mu ndiba z'imitima yacu. Nizo twemera, nizo twizera, nizo twamamaza. Tubikuye he? Tubikuye mu ndirimbo zishima Imana. Amen. Icyo ni ikintu gikomeye bene data tugomba kumva, kukigira akamenyero k'imitima, tukamenyereza umutima wacu guhora tuvuga ngo uri mwiza Mana, ngo kandi imbabazi zawe muzihora iteka ryose. Imbabazi z'Imana zizishira, oya, imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose. Nicyo gituma dufite uruvugiro, nicyo gituma turirimba tukanezerwa, nicyo gituma turambura ibiganza tukavuga ishimwe ry'Imana, kubera yuko imbabazi zayo ziri kuri twe. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Ikindi cya kabiri kitwereka ko inyungu zo gukomeza kuririmba kurabohora, kuza kubohora. Iyo abantu bafite ibibazo, iyo abantu bafite ingorane, iyo abantu bababaye, iyo mwibutse kwasamura akanwa kanyu n'imitima mukaririmba, muza kunezerwa. Amen. Imana ishimwe. Amen. Manezerwa kubera iki? Kubera ko murimo muririmbira Imana. Yego. Iyo urebye mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 16 umurongo wa 25 bitubwira Pawulo na Sila mu nzu y'imbohe. Pawulo na Sila ngo bari mu nzu y'imbohe, ngo bakingiraniye iyo ngiyo, baboshwe iminyururu ngo amaguru n'amaboko. Ntabwo bari bafite ubushobozi bwo guhaguruka cyangwa kugenda. Bari bafunzwe zemejwe n'amategeko kandi bikomeye. Ariko Bibiliya yambwiye ngo haleluya. Amen. Amen. Bibiliya yambwiye ngo baribuka, ngo bibuka nubwo bafunze, ngo ariko akanwa kabo kigafunzwe. Bararirimba. Bibiliya ivuga ngo barasenga bararirimba. Kwa kuririmba kwabo kwakuranye Imana no guhimbaza Imana, ngo byatumye izindi mbohe zose zikanguka zirabyumva. Iyo turirimba n'abandi barazumva yuko turamya Imana yacu. Haleluya. Amen. Tukayamamaza, tukayiririmba, abisi bakayumva. Ikindi cya kabiri, ngo bakiririmba, ngo iminyururu yari bafunze iradohoka. Waririmba, haleluya, ibyo mu Rwanda nabyo bikadohoka. Kubera iki? Kubera ko kuravuga gukomera kw'Imana, kuravuga ubwiza bw'Imana, kuravuga imbabazi z'Imana. Warangiza ibyo mu Rwanda nabyo bikagira gute? Bikadohoka. Kubera iki? Kubera yuko waririmbiye Imana. Imana nishimwe. Amen. Ngo bimaze kudohoka, icya gatatu ngo inzugi zirakinguka.
Yego. kubera iki? Kubera kuririmba. Kubera iki? Kubera kuramya Imana no guhimbaza Imana. Kubera iki? Bibukije Imana ibihe bya kera, bibutse Imana imbaraga zayo za kera. Baravuga ngo iyo Mana itazihinduka n'ubu iri kumwe natwe muri iyi prison. Amen. Kandi cyo kubwira ntabwo bavuganye Pawulo na Sila ngo dusenge Imana itubohore. Oya, baravuze gusa ngo turamye Imana, turirimbire Imana. Haleluya. Turirimbire Imana. Ibitekerezo zacu, imigambi yacu iyo kubwira Imana ngo uri mwiza, uri umunyembabazi, ufite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi, biratuma ubohorwa, urabohorwa. Ibikoshe birabohoka. Ibikugoye bigira gute? Biroroha. Kubera iki? Kubera yuko twaririmbiye Imana. Bibiliya irambwira ngo saho zagarukiye gusa ngo inzugi zikingutse abantu bose barasohoka baja hanze. Igitangaza kuririmba kuja gutuma umuntu akizwa. Bararirimba barasohoka basohotse ngo umurinzi w'imbohe ngo ababonye yikubita hasi ngo aza kwiyica. Baramubwira ati ntugira ubwoba, turi mu munezero w'indirimbo, turi mu gitaramo ko turatarama. Tuvuge twese ngo Bwana asifiwe. Amen, amen. Turataramye. Aramubwira ngo ntugire, nta muntu n'umwe wagiye, imbohe zose ntawatekereje gutoroka ngo atahe, ahubwo bose bakomeje kumva indirimbo za Pawulo na Sila. Imana ishimwe. Baramumva indirimbo za Pawulo na Sila ngo kugeza igihe umuco waje, umurinzi ngo aje akora statistique, imibare, asanga imfungwa zose ziraho ngaho zirataramye ko ziraririmba. Bene data, kuririmba gufite akamaro gakomeye cyane mu mutima w'abantu. Umuntu wari utazi Imana arakizwa, aravuga ngo nkora iki, ngire gute kugira ngo naje mbona ayo mahoro n'ibyo byishimo mufite. Aravuga ngo wizere ubatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Sifa kwa Mungu. Amen, amen. Ibyo byose ni inyungu zo kugira gute, zo kuririmba. Kuririmba kuza guca imigozi, kuririmba kuza kubohora, kuririmba kugukura mu gahinda no mu mibabaro kukakwinjiza mu munezero. Winuze mu mutima wanje, umvemo ndabikwemereye. Winutaye mu mutima wanje, wizigire ubwo rupfu rwawe. Iyaje mu mutima, umutima wawe uraririmba, umutima wawe uranezerwa, umutima wawe urishima, kubera ko twaririmbiye Imana. Twasomye amagambo Pawulo yabwiye Abakolosayi. Yabwiye Abakolosayi, arabahugura, arabigisha, abakangurira gukomeza ijambo ry'Imana mu mitima yabo ngo rifite imbaraga rikagira n'ubwenge. Ngo agere hepfo arababwira ngo muhugurane mwigishanye Zaburi. Muhugurane mwigishanye Zaburi. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ngo muririmbe indirimbo z'irihimbano z'umwuka, ngo mwamamaze gukomera kw'Imana ngo mubikuye mu mitima yanyu. Amen. Mubikuye mu mitima yanyu. Kuririmba ni uguhugura, kuririmba ni ukwigishanya Zaburi. Iyo tuvuze Zaburi tuba tuvuze indirimbo, tuba tuvuze guhimbaza no kuramya. Kuva muri Zaburi ya mbere ukageza ku 150 zose ni ukuramya no guhimbaza Imana, biciye mu masengesho, biciye mu kuramya, biciye mu mashimwe, biciye mu kuvuga gukomera kw'Imana, biciye mu kwibuka ijuru, biciye mu kwibuka intwari zose. Ibyo byose bibumbiye muri Zaburi y'amashimwe y'Imana. Pawulo aravuga ngo muririmbane Zaburi, ngo ari byo bihimbano z'umwuka wera w'Imana. Ngo niturangiza ngo ariko muririmbira Imana ngo ishimwe ryo mu mitima yanyu. Haleluya, haleluya.
ishimwe ryo mu mitima yanyu n'ikimana ikeneye n'ikimana ishaka n'iryo sengesho imana iza yumva vuba isengesho ryo kuramya no guhimbaza isengesho ryo kuririmba rivuye ku mutima imana iryumva vuba kandi ikagusubiza vuba burya kuririmba bizana umunezero wihuta. Haleluya. Amen, amen. bizana umunezero wihuta ntabwo bitinda mu nzira. Yego. Haleluya Yesu. Amen, amen. Imana ishimwe kandi Imana ihimbaza. Yego. Imana ishimwe yuko yaduhaye indirimbo, yaduhaye zaburi yo kuzaduhora turirimba indirimbo z'irihimbano, indirimbo z'agakiza, indirimbo za okovu, indirimbo zo gushimisha, indirimbo z'amakorasi tukavuga gusa ngo Uwiteka ni mwiza, imbabazi ze zihora iteka ryose, tukazamura ibendera ry'Imana mu mitima yacu. Dusoza. Haleluya. Amen, amen. Dusoza tugiye kuramya Imana, duhimbaza Imana yakoze ibitangaza muri twebwe, yaduhaye indirimbo kandi wumve yuko igikorwa cyo kuririmba ni igikorwa dusangiye n'abari mu ijuru. Yego. ni igikorwa dusangiye n'abo mu ijuru. Ni ukuvuga ngo kubwiriza mu ijuru ntibaza babwiriza, gusenga mu ijuru ntibaza basenga. Yego. Oya, nta mpamvu yo gusenga, nta byifuzo bagira. Mu ijuru nta kubwiriza, nta gusoma Matayo, Mariko, Luka, oya ntatangirira. Ibyo bintu ntibaza babikora. Ariko mu ijuru baza baririmba. Imana ishimwe. Amen, amen. Ni igikorwa usangiye, reka ndeke kuvuga muri rusange. Ni igikorwa usangiye n'abo mu ijuru byo kuririmba. Mu ijuru bararimbye. Umunsi Yesu amanuka aza kuvuka, baravuze ngo mu ijuru icyubahiro kibe, ngo no mu isi amahoro kuba yishimiye. Amen, amen. Bararirimba, ijuru ryose rirahaguruka riraririmba. Ibyanditswe byera bijya bitubwira ngo mu bwami bw'Imana, ku ntebe y'Imana habaho ibizima n'abazeye 24 bahora ngo basingiza Imana bakavuga ngo Uwiteka arera. Ni ukuvuga ngo icyo ni igikorwa dusangiye n'abo mu ijuru. Haleluya. Amen, amen. Ni igikorwa dukorana nabo, abandi bakavuga ngo urera. Yarangije kuvuga bwizo papa ngo yayise nawe akaririmba indirimbo, yarangiza bamugisha nabo bakaririmba, yarangiza nawe nanjye tukaririmba, twese tuzamura icyubahiro cy'Imana. Nta ndirimbo n'imwe yera yirabura yiririmba itavuze gukomera kw'Imana n'icyubahiro cyayo. Yego. Sifa kwa Mungu. Amen, amen. Tugomba kumenya ko ni devoir, ni inshingano z'umuntu w'Imana, z'umukristo guhora uririmba. Uje uririmba uri wenyine, uririmba uri mu iteraniro, uririmbe ucecetse, uririmba uhaye uvuga, kandi bibe bivuye mu mitima yacu. Ni mwakira ijambo ry'Imana. Imana ibafashe kandi bahereze umugisha.